E anga lelei ma maualuga le alofa silisili ese o le atua tatou tupu silisili o le taʻitaʻisili o le atua silisili ia ua fia lua nei aso talu tatou te leʻi toe feiloaʻi ia a o le foʻua anga lelei ia le atua i lo soifua ma loo ola ia le tatou toe aulia manimanuia o le aso agafua le aso agafua ia asogafua le aso ia o te manatu o le aso lua lenei ia outou tatou atunuu i Samoa ia ma nisi vaega o le lalolagi e taulagi faatasi le kalena ia ma lo tatou atunuu ia ia lea faatoʻā matou te lea solisoli muli vae atu lava ia la matou savaliga i lo tatou atunuu pele o Samoa ia ma nisi vaega o le lalolagi e faitau faatasi le kalena ma Samoa o lotou ona masani tuila epa faafetai li'o su'u ia ou te toe faatalofa atu Samoa i lau faafogaaga o fea lava le mea o loo mafai ona e maua mai ai le tautua ma le auaunaga lau siʻufofoga o le taeaofou ia o lotou ona masani ia pei ona iai aso taʻitasi o le vai aso mai le asogafua i le aso tonaʻi ia se taimi foʻi vasaʻi atu ia le tautua ia faatasi ma nisi o loo matuʻugalulue faatasi ia ua lava le tautuaina o lautou fita faafofoga lautou faafofogaaga i aso taʻitasi ioe ia o matou tiutia ia mo matou faiva le gata i le auaunaga a le siʻufofoga o le taeaofou ia a o faapena foʻi le anonoaʻi a le tele o i latou o loo faia faiva io e tau manuō ia pei o le matou galuega lea o loo matou tau manuō e tau logologo ia lau faapogaaga Samoa ia po le a lava le me fifaalogo ia le tagata o le a le polokalame ia pei faapena a o matou faiva pei ona ua fai atu momo nei mea o leva na saulo taʻaugatā o leva na saulo tamusuā ioe leva na sau le lole mea o le pai e fai aisea laga e leni mea na o lo tamoe o taʻai o tatafao o tasau faʻi atu ioe leai e tapena faa le mafaufau e tapena e tatau na taʻele lelei mafai ioe o tapenaga e alu le lotu fai e lē faigofi o tapenaga e te alu ai te alu i te tina e te alu i te tafao tapenaga o nei mea a o le tumutumuga o nei mea o le tapenaga o le mafaufau ioe e oo foʻi laʻi mea ia o te talanoa atu i sina upu faaleagaga laʻitiiti ia e lē se mea fule le tafao tasau fai atu eai e tatasaʻili ioe pe tasi a pe lua sina ioe e apo tate talanoa ai e lē faasamasanoa le talanoa toe pei o le afuaga lenā Samoa a o iai sisi o faia na faasalalauga e manatu o se mea pei fuli le tafao i ai e leai la e lē faapena lenei auaunaga ioe o le auaunaga e tapena i taimi uma ioe tapena po le a le toʻiga faiga e oo foʻi le sau nofo atu e leia se taimi o tou vae mai o sau o sa faia atu na o se miti afu e o te sau laga o le presence a le siʻufoga o le taeaofou i le mai ia le amataga manatu le ua savaleiva le laʻasefulu tausaga o laga dress code lea ia since day one e leʻi faatamala le uiga na lo tala Samoa e lē se mea faatalale ia faʻiʻo le mafaufauga e tapena a o lavalava foʻi laga o le tāua i o le mea lea o lou how to present yourself in front of many eyes in front of the world
It's a lot of people looking at you. Ele te taulana e whatamala, ele whaina whatala leo la ia pe mwhaifo I mai ele a matanga o tatu pokalama. Ia a o mātou ngā lue whatasi manisi lalo le studio. Ia I tura fono, misala le dress code. O le mea fo I leo le a whaina le pūlo o le tina, pe le tu te vai atu o le part of style, le style of tina. O mātou tamarolo. Ele sa le whatangaina le studio le mea o lo sau whailo pūlo. Ta ua I o le afoi, o le presence o tātou I lumo tangata. Ia mena tu te whaalongo mai taimi a mga rua atu ma leota ma mawhanua. O te admire I na lava le la wear, le la dress code. Ia pe mea fuanga na, I leo se mea pure leo si tau whase po lea. Okay, I do admire. Ia le la pesosoni mai fu I tatu po kala mele ngata o le tāpenanga whare mawhauwhau. A mene tau dress code, e lem whain whatamala. Mai le amatanga o le sifonga o le taia fau. O mea I le temile nei, le mawhai ono tō vai meu te sauna o se mitiafu pena o se futino pena o se hau. O le maua lunga o le vai, o le matu whaaloalo. That's how do we pay respect to our audience. Esa. Na, o le winga tonu na I leo se matu o mai e whaari atu ni te unga, o le ha. A o le matu, o tasine na whala o ua o ina I tonu, o le nei atu nuu I vai whulungo TV, o meo, po le ha labarito inga, po meo taalonga, po le ha te vai ai, e sukta le au, ia le au whasaralau, ma le au whanhui TV, ma mea umanga whapena. I pio le nā, e sere tā ua whuuri nei mea, tā ua I o lau dress code, ia ngai mi tangata, ia, ai me whuina o te whaafitai aia o co-workers, ia I la ua o lo matu o ngā rubue, ia ona o le whaata waina o le vaenga lea. E lo utama e ua whaafetai, ua sililo, alofa mai, ua mai aia umata mawhai, ta whaamanu aine. Ua whaafeta, ua whaamanu, ua whai mauso o Yesu. E o lai au, e whaamavau, ta whaamanu ai nei. Se finanga lo ea o ai, ua whai aia mata mawhai, ele o ua na o oe, ta whaamanu ai nei. Ua whaapeta, ua whaamanu, ua whai mauso o Yesu. E o lai au, e whaamavau, ta whaamanu ai nei. Le nei la le toi fe ai, ai nau alo fai a te o
mavala au e lo utamai ta whaamanu ai nei ua whaawhetai ua whaamanu ua whai mau so o Yesu e o lai au e whaamamau ta whaamanu ai nei. Io e ta mai mātou te whaamanu, mātou te whaawhetai, mātou te vivi atu I a te oe. Awa o sili pea loa lofa ma loa ngalelei. Whaafetai I lau tausinga, I lo mātou wola, I lau leo leonga, o lau puipuinga, o lau taitainga. Mai ai le osoa e o le la ma le ngoto ifo. Mātou ta oto le pōli uli, mātou te moe ma malolo. E ai ase sina moe ma mawhawhau atu I a te oe. Pei tai e te le o tu lafo ina au mātou moe. Sa e leo sa e mantia. Vivi I whaia e ai o mātou loto whaafetai tele. Mālo pule, whaafetai alofa. Ia, mene yaso fo I tiu te mawhaiva o le tangata lawa ia. Mawhataina lo mātou wola. Au, ta pena le pokala me masani o la mātou tautua I o mātou tangata. Whangangana ina lo vai ma lo le atu. Mai o mawhauwhaunga le le tautua I o mātou tangata. I le aunga tonu ma le moni ma le whamau. Mea mātou te talano iai. Ia tātou malau fio. Pangalo mātou mea malawa o sem whale tonu ai le tangata I lo tātou whawhia mai. Ia lia na mātou o le ngele ne fia. Wala au ono ro swafa Yesu o le mawala au. Kamene. E alo wharongo ni mausunga tungo le tali o le pese. Ua whaafetai, ua whaamanu, ua whaimau so o Yesu. Pa urele, pa leni lele. Te nau a whapena. Ia li liu mai ai lo tatu langa e matangai e whalongolongo le ngana. Au na te pele e te unga ngana. Io ve. Upu le se upu tau o se whai. Ua whai. Anyway, o te tano so atu ai le vangana. Aftai le tua le ua te ai la ngiri tu tai matangi. Io e. Ai a foi. Hei le tua lava lona ia vi inga. Tau whai atu i tau whai e tatu vi inga ona o le atua e pale vi inga. Le ai a masi apia tasi lea whale tonu o le tupu nei. Tatu te whai a mea. E tatu te nau ia vivi i mai tatu tangata. Iwa. Au le manino le leisi e tatu menti. Le ai o le atua e pale i vi inga. O ani mea o tatu whaia,
e ave uma le viiga i le matai. E sao le nga. Ia le nga. Au tātou. O le mele utupu nei tā. O le si te o pia whai viiga tātou. Ua, i le mwhain tātou tusa le ua o ina tātou. E ta tau la o na sui la tātou. Aisea. Langa o le mele tātou ola me tātou. I le aia se o tātou i le. Au pet nei foi au te le ai. Kau ke fia whai viiga uma. Tātou te. Ia e maise foi la o tātou talavo. Tātou laiti. Tātou o i a onga. Meni o a onga. I foi le te mana o e fese me ia maua so ta viiga. O nā tura nān tātou whanau mai tātou. Ele mwhain tātou e se ai. Pati o leo tātou matutu. O tātou ulu whale a ngā o a wina i tātou. Ioe. I so se tu inga whale a onga nā onga. Tātou a ngā i mai loa i le tū whale a nganga ma le maa losi whale a tua ta i ta i ei oe ma. O le alane mea. Mea i le i lo tātou e ovi inga. I lo tātou e ovi. Io na. Ma lo ri le fola. Ma lo le tauata. Ma lo le wha totoa. Ma lo le onsai. E au mga ruenga. Te roi tofu artangata malana e sa ili iai. E oe. Pele tūlangi o lo e nofo ma e au mawai. Pelo e ngarue ai wa ailau whanau. Yo e pule ala wale me whai. Wa aile loto i whale ainga. Nga lue se company. Nga lue ne malo. Le ala wale me o lo wanga i ai ma e tautua. Tautua. Ai vivi i ai vi mawai se vi inga o le atua. I mea o mwhai o no tatou whai. Ua whaawhetai, ua whaamanu, ua whai mauso o Yesu. E o lai au e whaavavau, ta whaamanu. Sorry, ai a fua la i loto tangata. Ata manatura i lota pi o, i lota pi o pai le suifuanga o lona fea ngai ma le atua lea. Le ai masisi au tātou e. E lata i lele. Anyway. Paftai le atua o tātou o bia mananuia. Aso mafua. Aso fiane. Aso lusu wha. Aso mafua ni. Tango si is. Wana nafi. O le aso o le lotu wha manatu ala matonu. Sawi, sapari. Ia le. Na lafo maila e se tasi fo i o ta mali o le matonu le por kalame. Mai le tae au por kalame o le lotu. Ia. Ona whangaso solo e ala ia lea se ia. Sa au vaila male sunga i le nofo, le malitoa. Io il malitoa la i te minei. Ia, io e. Sa au wai wafuila o le matu farisa. Ia ialo na nofo whapitoa. Io nofo whapitoa o le nofo. Stau whai ai. Ia pe au na fialo matu nuu i se polala pasiteng. Au ala na uta ian melea. Bawa ni ia vanoa o te momoli atuai ilo matu nuu. Malea fio ang. I latu uma i le ngata o ainga ta itasi o le nuu. Io e. O i latu fo i o tau ainga ma i latu e tau matu le nuu. Ia ile me tau le au whaatua. O i latu fo ina e watu i ainga ta itasi. Ia batu feso soani i ainga tau i ai. Feso soani tau tupe. Feso soani tau mea ai.
o i latou lana e ta'u o le au fa'atua no tava'ai ai nei mea tale'itiiti mai a o to'atailoa atu ai isi tagata e tau ia le matu'uaiga ina ua o'o le taimi lea e o atu e avatu mea la ia e ta'u o fa'atua o le taualuga o la'u tala fa'afetai sa papali'i ia ma le mamalu o le tatou ia ma i latou uma fitu se fulu ma le iva afe fitu se lau tālā le whainga taulanga. Fitu se fulu iva afe ia le taulanga o le tala le lei. Nga fu i o le aso lusu wha o le aso na e le wha manatu o le aso tonu lea e le a whaina pepa u le aso lusu wha pepa u le aso mafua aso lua aso lulu po le ala aso vai aso. A le aso lua su wha le aso le na va ai le sa pali o le file mu ma o ai tangata i tai ma vane i uta missionary ma tu lau ele ai i lau ele o lo matu le lai na wala fo mai i le vaanga le whaftai le atua fitus fuma le iwa fitus e lauta la le a wha i o taulanga o le tala le itsu iwa to e lua suta sia se lau afi titia se lau afi taulanga o le tala le lei ia asio matu i leo ni ne to lau a o le nganga whaftai o le matu te tau mamau atu ni matu te tautua tau mamau atu ma tau wala au mamau atu ia ma te talo mamau atu ia e momori e whaftai a inga uma i latu uma sa pai taulanga a inga te tasi ma i latu anga i atu fiso swani a i o latu ui a inga me ngā le nu ta uole me ta o le Gene Collins le ai ele o mo mai i whamon ia le pio le menda a mata tu ele pukala mei isi tala whaftai le atua ia ona o le taupati anai a inga uma tama whanau uma sa pari ia mo le whamanatuina o le lato o matu lotu whamanatu ia solusu wha o tausanga ia la solusu wha le nei tato au ana nafila ona nafila solusu wha ia uma fo ina tara noa tu nisi ia mawhailo mai saonga le mu me uma si o fo ina iai ia le sunga le mali toa ana nafi ia ma alo ia utelu lola pe e nofo ai ia le sunga le mali toa until the weekend ia pe tu fo ia ia po nala tu ave sana me alo fole o le lotu fa manatu ia mo le so weekend nei o le a osi ai le fia ngai le matu ma le matu fai fi au fo io ile sunga ia ai fo Isara ia le melepone Isara ia o pe o ia le sa tupe le kalisia au ia le ua fa matu wat ia le polisi ia te nane fo ile fasengo to ina fa tonu mo sengo to ina ia ma ila tu mata io le kalisia le fa matu ma fo io tangata ni fa ia onga fa nga luenga i tonu le kalisia o ile fa ngo fina fa matu tai le ua le lo fa le tu mari di ia le fa matu wat io matu fa fi au fora na le ia o le sunga ia melepone Isara o le alo fa sino i siri ia usionta mau te masani le iai ia sinave Isara ma Miriama Isara io e pe o la uana io tangata o ina le lifo ni tangata sinave Isara ia ma fatua Miriama o faia onga sa pulea onga i sa faia onga polisi o Samoa sa pulea onga i Vaipouli io ia orina o le la alo la le o le swafa ia me pone ia sa tupe ia o le kalisia au ia moni tau sanga fu se tele but finally ia le ua
ua whaamatu, ua milis mai i le kalesia, ia e whaawau na ngalue, ia i to tonu o le mātou nuu, e whaima au auna, whaima whawhia ngainga, ia lo mātou nuu i sa papani. Sa vai, aso whareile la. Ia, tere o se tue o le au se le whia ngainga, whai e le whainga whia ngainga, man le sunga i le whai au. Ia, on te loa samu. O loo iai mea o ngaunga te mire nei mai lo tatu atu Samoa. Pei o lea o laua lunga le tūlanga o le li mamao tu nei mo meo. O ona nei, ana pō. Wai lisa po kalame na pō. O pō le sasa. Ia o malu funile a fia fintu. Ua mai lo le lotu. Sauro whaile to nai. Pa ui folo le moenga. Moea. Moe ngase no. To ala ne le fia fiu. Ia o ponsa. Ia no kiki ale o TV. A te o koe tau ia i lafo mai fo i sitasi o wo fo i mpa angar tatu po kalame le mo le. O le ata o le whatautonga. Papea la o le whatautonga na se ima vai atu nei. Ai o mai, o le whatautonga a pasito tai. Ioi. O le whatautonga a pasito tai. Le na sa wele sa vali le nuku ma le fio anga o pasito tai. I le taimi o lai pare mia i a lua afe lua. 2022. Talofa tu vesingano, talofa uso ia o te fa talofa fo ia parosa pari. Ia. Oi ia. Sorry. Le fa manatu me ka ko produce se la upulenta o atu. O le fonga. La fu la upulenta o atu. Ia fa pena me tatu le sistemi o mo mai marua le sistemi o mo mai tu fule. Ia fa pena fa tai ada winga le tatu yo tatu produce fa manatu mai tau yo. Tau ngalo ne. Ia. Le winga na o le tala fatal fatu ia Chin Collins Purcell ia fatal fatu fo ia Filippi ia lo ese o Lema Fido o JSJT apena foi ia on fatal fatu ia Inosia fatu miti soli o Williando malo fatai le felo mai o misa falolo ia malo nei mahata e au o tangata masi o tātou atu o Samoa mani e pokalami nafme soifua mani e tu lai pa whaftai su malo whaftai i le whasoa whamanamlama mea le lei mo ia lei whaftai misa ia whapena fo i artamatai o whaitonga Sofina ana malo ana ia o si uso whatato went early to drop ia le ki ngā o kamaiki i le airport flying to Auckland o ia isi e whakaikai fui o mea nofto tasi au so alo fatu i le ainga whaftai ia matatalo i wharitua ia me fo i whaima e take term e le whapena o e le na o turn e rui o e ta whao an i oi ia malo whapena fo i whatalo fatu ia Miriama Loloa o Loloa o Vaiana F. Matau ia whatalo fo ia tautua 19M o Chire o afa ese le yelu ia whapena fo i o le masania i Sophie Andrew talofa masania i talofa aloi Belinda alofatu ia whatalo fo i ia tuala pai upusa Faupusa, I'm sorry, Betty Mara. Ia o malu semu, ia mato tele o tatou on fai o na felo i mai. Talo po ia pira, le au moana, George Duffy. Ia ma Amelia by Liano. Mawana so wano tue matamatai o
O le fonga fastotai. Io lua o tasi. Na sau ai lunga le fonga le pio te mai tu fatoa o man fenga palo te 20 mo meo la fonga lava ai lunga o penga te failang. Le foi na mori ai le matai fastotai e suafa ia manu. Salo pe tu te manu te mo tino poilo na ingoa. So ona le fonga lua o tasi I lava malai mtangi ala lua. Pe o le o fa am toe fa mtala meia. O I fonga ia leu te loa na fai I malai ala I matangi ala lua. Ia pole ele fau. Leu ua fai ngone o le malai matangi ala lua. O le lua tasi na. A le lua. Le na ifo ai ia le tama e pikopo. Ia mate a linga alpati. Tai o le lo toe mata le leia ai o ia fastotai na lu watu le fonga io ale io le fio I le tūlanga o upu masoa ma upu la lafo lunga o penga te whailangi pasalala le li o manu ia po le matai o le fio anga I au matua se lau te le lope inisi mea pauna le mea no maua ina o interview le matai le sa whaia upu. Ia ma na whailoa I se lau au matua. Lisi mea le iwa na uta ua le mea leo le au matua. Lai mea le whape mai ai. E se lau ia pua. E se lau ni pula. Ai tau mai ale upu au matua. E ma tau tia ia whasananga. E me tau tia I lunga tu langa fule le ngata le au mai e mo me o me tua o lo fo I la tu te whatupuina I te mau ainga I mea whawhanga. O tau te tiro o tau matu ia o le afo. Ele o whai atu le e au mai e sala. E au mai ni pua po lia. O pua a whapena, o pua a e whaalango lango, I ele whaanganga e tutupu ai ia e whanau. O lana wina, ele ngata ina whaasala, a o le whaamatiwa ina, se tangata na te solitu la fono le nuku mawhia. Mea na sau e tatu to ina, nai o tatu matu, ele I vale le latu, ele I vale tu lima le latu whautautanga ma mau. Ioi. Whai ra sotu la fono, o le tau ia sotu la fono, o le whaamatiwa ina. Te ia longa lava ina ia sala mo monin whaamaona, ili se o le mea u whai. Mena o pe leu te whaapopo atu. A o le mena na wha salai le suile. Ioi. Taimia na tutu mai le fast. Taimia na matua I maoa e le tau whaaleanga o tangata. Ele whai e taimi o tui lepa. Na le paua tangata na whawhito ia tui lepa. Nga o la pia. Na o la pia na nsa menga ringa I kaika. A fua la taimi o tui lepa. Just tu le epa versus o la pi. A o le atunu u ato. Ia, whaalolo mai ko inga. Ai na tu mai o le afu. O le fast. O le fasane ke wa ai I lunga. Mea ke wa ai I le upule o le asunu ola. Songi ia moturo. Pana ia ma ai. Ma isi mau mea le ai. E makau kia so. Ne lan whaili fonga mo le lua oru tasi. Somewhere around September. Pasa me se sipe in 2021. 2022. Na ifo ai. Na ala na ifo fastotai. O la fonga. Ale matai fastotai. Ioe. O la fonga ale matai fastotai. E suafa ia manu. Mena nei na ifo. O le ifonga e kalesia katoliko. Tau wala atu ma le latu teitai. O le ifonga e wha mole whai ngā malo. Si wha mangalo lana mamoi. Tato, mana ilu to ewa tu e lunga I. Tau te tilo iai. Lea fuanga o mea uma wai mafuai nei mea uma.
Na fuanga leo le ifonga le karisia katoliko. O lea, o atu fastotai, fa mole, e ifo ona o tūlanga lele leina whaia le matai e swafa ya manu. Ai o atu katoliko, fa mole le malo, alo fangia le mamoe le karisia. Io ai, tu tiro tatu sa mo e. Ua iloa le karisia, le matua, le nofo le lei, o le malo o samo, ona o lana mamoe. Lala len fatino le ifonga. Le ifonga le na umatuni, le na bevesi le vai aso lenteni. Nala na ifo sale panga. O la fonga fo. Le mafofau. Male tau whamata. Io ai. So ele ia se mea I lalo le la. E au noa masona mafuanga. O upo ala tunu e le falala fua le la au. Io ai. He vai le mea that's nature. Natura mea o lan me ta ure nature. O men tatou ola men tatou. O na mea le natura lea. Ele kele la ku feula falala ile la au. Se longa minoi le la au. Ina uangi mai o mea le natura. Nothing can we do about it. Nature. Mea le natura. Lea lai fai ima fufo. Na mafua o na sava vali fonga I to tolu le lei fonga ma na tautia I. No ifia. Na o I matangi ala lua. Le ane matangi ala lua. O le malai lea sa tatu whangaina. Tatu whaingoina. O le ele fo. Ia le na. E a mata mai na la upoka lame mo o isa mo ni yasu. O le tāua na ina ua toe mata mo toe whaasosolo la wa I fonga ia. Ma uwa wa I o la au lea ngai I mafuanga. O I fonga. O ale po le tū malanga nu. Na whamatala so o atu tele o tangata. Ai o le mele o pai. O le ale afianga o I fonga I tonu. I fonga to tele ai e tonu samo. A toe tilo to toa ai. Na wa ai le mele tupu ya samo te nei. O atu langa o I fonga ia. O tupu mai se le linga I fonga ia. O iei se suinga o samo I fonga ia. O iei. Na tatu tilo iei. Io e fa pasi ele va ai pe ai lo e fa le tiri sa ua ia te oi. Au ala no te va iei. Leanga o I fonga I the same spot. Na ave iei fonga I ofea o matangi ala lua. The same person na faa e ina I fonga I to. A tiptiro ia. O ina haru e se I tonga mafasto. O lea ua pale mia te mine. O ina haru ave ese le I tonga malunga o le aki e pukupo. O ai. O le fionga le li pale mia le tende. O ai foi la lena ave se nele I tonga ile pe afapela na lana ave se na udi malitoa ona ele I pale mia le date. A o lea la u faile mea. A o ele na tu watua ave se ni. O le pale mia. Mena ta welo to ya tilo mea ia. Na te au mai ele fale a onga ia ti oe matatou umalama. Eo e te le ani fesili e fai e iai. Tau te fesili. O nga e ia mea. O nga. Eo tau te fesili. O ai lana avisia. La menga le lakua ia sesi ia fai pule alu e se mai le. Wale no wai tu ia. O la tu mai le sui pare mia. Tuala. Tu mai tuala pare. Tuala le sui pare mia. Ile veti. Sa tu mai amtanga. Nala menga le arvo itu ana abesele pela e asisi yo ta uole o mea I le ni men fa fu aveta nei mea ele ni mea o mea na fua ta tau e ai ele tua e ana Samoa I ele tangata o lana ngaruanga na te fatuina mea ia na ia fai marona mautino
Io sera na fai male le loa le fionga le ripari. O ia o le afai matai tai o le atunu. O sian su e tonga le. Ala tu susu e lunga i tonga le fonga i fo. Sto tai fa penale api ke po. Fa penale i le li o au manga lori. O mea la ia sa moe au nganta tu vava ai ai. Ma tatu tu tilo mai li sa valinga o le fatuatua i le tua sa mo mat whainga ma lo o lo i nei. No matamata to ai i le sa fa i mai. Ia me tu pito ai ia i sui pare mia. So oi ma olo. So oi ma le sita mai tai fo le leo. Le sa fai pule mai sa le longa sa vai. Oi le suafa. Matamua. Ioe, o tua atu. Nai sa whai mai ai i le i o Paualo. So a e masu pari mia le o i te minei. So a lo male minsta ia po le whai pule o whale o le afoi. O a ana whale a ana lofi no me wha. Ia mwha soro e ali tu e sa whai. Ai tu pito a ia le no fo le sa fai upu ia po le fia mai le pari mia o ia te mine ia fa pena foi la o le fionga foi le i pari mia na watu susu e i male ao mao le au fai ngā ruenga le karisia katolika ia ma fa tali che umale la wina le losadio le fai ngā ruenga na uma lona uma fai tatalo le ona fto fai upu le fai tala ma na ia oina na fia ngai male aki le mine le isu parmia pe fai o le malanga fon fitala ma su fitala io fa file muta le au le malo io pe o to abatu le ma fo puto ta milo le tala no inemia ona o tulanga o lo tula mai le termine ele o maua se no fo le yo tangata yo aisia o le pe ma sanita tu mo le ola tu tua i mai o to e lang ina tu le pa male fa ye tu foi tangata e lang ina e langa ye pine fa mau mea le la o amata is pine fa mau le mea o i fonga le iai ma se i fonga le temi o tu le pa le se mea tasi pelu aisia nanga foi ele onga ni me fa pele tu no fa ia tu lepa le ese me onga fa pe pa wai pa tanga ta sa fia ngam tu lepa ola pi ai le fa pe ola pi respect sila nanga ngana ai pa wal me fa ia ola pi reveal me ola pi me ke ele tu o inale ina to ina le la wa fa sa we solo ai wa alu fa solo atoi matua ia ile la audia le malito le o fai mai o fea fa no sa mo uma na fa tawoi i fa o fea u fale na e alu ma ale lo uma sa mo le ai masetu tala fa pea ale la audia le malito na fa ai me se mea mena te atai lan tangi le tau fai le te fai atuai ko ki ngai ko inga le lang kangi pe fa pe tu mo pele le fai ioi mera le o amata isa mo i fonga i to o fena tu puai matangi ana lua ai sea o la fonga ia martau fa manga luina tu lepa la sila i fonga e mautinoi o le mena le nei fo le aki kupo o le o e fa maulalo i le malo i solinga tu la fono male le ma fo fa o la na mamoi vai la tatu ka wala mele yo ele ke yo puro lo fuori i konga ele nada puro lo se puro fu se pa ke le poi puro le tai o le aki epi kopo o le artificial esa o le fatum tumungo le kalisia katoliko i tono Samoa alan ma fo ngana boy lan ma fo ngana oi fastotai yo o la fonga le ma fo fau o le matai fastotai. That's the reason why they went. Yeah.
Lan mafuanga no ai ia salepanga. Fa matau mala fonga i lunga. O penga te whailangi. E lo latu tama whanau. Lalan mena li no. Le mafau lo latu tangata. Tau wha matau tai o latu. Alalan mena ingo ia le kalisia. Lan mena ni nganu le tai. Se ia lo lofa le malo si wha mangalo. Le mafau o le latu mamoe. Ia wala. Le sa ora tala lo fai. Pan mea ngata wai le tatu te wawa ai manino i toto ai mei. La ngata e alu te whanau. E o atu ama a watu the reasons why. Wala ina whaili fonga. Ai wa aila le tangata le na whaia le ntau tala mai le maike ale kalesia katoliko. Na ia wha manino le le. Si i o matu o mai. Si ave le wha maula longa. Ale aki le whianga da o mat au whainga longa. Talu ai. Lana mamoe. Oila na mamoe. Tuila e pasai lele. Langa ele ke o ifo. Ele ise si alu o sanga ifo i ngi me whapea. Le ise si alu o sanga pulo. Ke le ngofo e fie pulo i a konga. Le ka sa le whaia. Ke le ia se vale o leo langi e ngofo fe mai. I a pulo fo stamait. Ele ngi me whapea. E ke le ngofo whape e. Yole, o kia mai se ia konga o ka fie pulo. Ele ai. Ele mwhai nofo whakupu fua me. Nāla na tupu. O sori ngatu. Ele whape fo i whailonga se rusu tasi e whai mai tatou o. Tatou pulo lo ruma. Ainga le whailonga neli lufu tasi le whai neli whai pui ponga. Mai ele manino mea. Ele whai se sau whai ele se ainga le whai mai kako ave se i kon kako pulo lo ruma whai ainga le whai laku sau whai. The only reason why when you do something wrong ina ua fai se mea matu ya. Yo le winga la nga. It's out tama. Yo. Ai kango la ki koi kilo uma matoi. Focus lawa ai le mele te tala noa tu. Na ilo no la ia le. Awat whabalea ina sa moa whafafonga sa moa. I tautua inga ia tautua i soro te mini. Lan me kau kua i soro. E whai mai o le fionga i lau le mali toa malo le vevesi mea. Ua vevesi mea ono le. Se le ai. Le o watua i fonga i eto. Le o watua tau a moso ua vanoa sa moa. To yo e matamata i fonga e tolu ia na whai i matangi ala lua. I fonga fastotai, whena iai, na alu i matangi ala lua, e ave ia te ai, e ave ile whainga malo. Lona lua afe, lua sumale lua, o le i fonga ai, a le fionga le aki e kopo, manisi o na whinga ruenga, a le kare sia katoliko, whena ave iai, na o i matangi ala lua, o wheme kua i matangi ala lua, o le ele e fo, ai se hanga o ai, ua soli tu la fono fia ngai ma le malo samo. O le soli nga tu la fono, le ma fau le atunu. Ia wala. O fatfoi. Ia malo femininae. Teo le va fui le koe vaki ia. Ia langa o le ifonga le nari fei. O le ifonga le na o te le lope whenmena whai e le whai tai i matangi ala lua. A pio le o te awatua na o ifonga. Na whai i matangi ala lua. Ia, ke le aisi mau ifonga. Ngai fwoi la pio na ta ua mai le ifonga o tua a o siri o limon. Ia pio na whai atu. Te le tala noa i le ifonga nanang o te le lopo whena whai ai. Ia, a o ifonga i e tolu le o te tau tino atu. Lea na aia e le atu nuu o samu. E se hana o eisa le apanga. A whena o iai, na o i matangi ala lua. E tasi ale spark le tupuri loa. Whea, matangi ala lua. O whea, e le fau. O whea, luma fale o le malo. Ai sea, e o ifo le malo. Ina ia, pa mangalo le mafofau. Upu tau tino, upu whaingo fie na manam lama. Pa mangalo tu le episai le mafofau.
Whamangalo ia manu le matai sa fasto. E tu lau toi ta ua whamanmole. Tu lau. Si tau whamalama si am tau. Io e. Na o fasto tai whamangalo manu, ona o le mawhawhau. O katoliko whamanmole i matangi la lua, e ifo se whamangalo tui la epa. I le mawhawhau. Au manga aloli na o ai sale apanga i matangi ala lua ai sea fa mangalo le mafaufa to sila lata tu sambe nei se tem nei foi ia laudia malito ma mai la to e fo semea ele ai semea io ai sea ele ai se li fai songa le mafaufa ka ku le ya o me foi lo que kalango kwai facts lo te tano not an opinion. Ini si opinion me ia tano to tatu por kalami. Mo me mautino ala me moni. A fesili o ferme lo lema le que fa. Le nga ka kingo. A lo lofa le malo. Se silsilane ila mamoe. Tuwala. Tuwala samo. Mai ala sanga kau wavange mai po fe po ilele mafofa. Ia nga. Nga langa o ifo o le mafofa. Oi, o le tangata e fasino i ai le fo. Talo fai. La vea fuanga ili fai misa. Oi. O ifo fuangi ngaka. O tupu mae e. O tapa au o itu malo. O da whaingalu ngapa ia, o da whaingalu to tofia le tu vai. Ua ifo ni nei tangata. Au le tai o le kalesia. E lenga o kai lenga da aki e po. Na iei ma isi pa tele le na vai. Ia po nti akono, po ni fisosoani, po ni a. Vai. Ese nga kuku fai fe au kukongu ole. E whakasai tono o potu whamasino. Ai, ese fo ina ifo i tai o le kalesia. Tasi a tangata. Ko se sila laka ko sa mo. Ale ako ke mai lafo po ngai, avele po ngai me umam faleanga i el par mi o el temine. Ma sau se fonga asasina. Na ye se fionga asasina fai ilme. Nada. Ni se me. Na sau se fonga lo to fanga ile temi o par mi. Ni se me. Foi no te fai atu ele ai a sisi o tatou e nofo afa me ese o kafia ifo a. Sisi koko ai. Kau kere ngofo afa pe o baroko ma onga fa pe e. Se kako isi am se ko nga kafia ifo se kako fes kako ifo. Ele ai se vale lalo langi nge ngofo afa me fia puro se ko. Ya fia puro ala ku la fika la nga sa pel wa me fia ngam kako. Ole mamma faturo me. Le ange ia fi naua ila tu lang ina tulepa. Adu masala panga ole la tu fai pule tulepa. Adu masala panga la tu fai pule tulepa. Kau kingo e matai o le pitun. Yo. Pamarulu wasalla le ne. Wale ma fau le ne. Ki nganga i loe leo la tona whaia awa mai a upuia ina ia. Ta ia longa ia talia le la tu wha maula longa. E sen matuia asa. E sen makau kia. Mene. Anyway. Ya. Tatu me i te isi e se malei fonga. Le wo kilo aku fa ma vai ia le. Tama tai pule. Ia. Po le fionga ia pesta no mea simi. Le wo vai atu wa fa ma vai. O tama tai loa foi lan tau tua e to tono le. Malo Samoa.
e le ngata ia te ia o sia o le fo sia na tolua tati sini te lua le lesion tolua mo meo talonga meo la kapi ma meo tukang whapena ia ele mwhaila na va ea ia tūlanga whapea o le whama vaenga pestano me simi ia por tamai pule por CEO o le vaenga fo lea o le tau e tatou o le ofisa o le vai fafo ia ma whawhetaua inga fe whaataua inga sile upu e pi e avea i tangata o le fe whaataua inga ma le whaafetaua inga o le upu sao o le fe whaataua inga e le se whaafetaua inga yo so le tāua la o le tāupu lea o no fono whamo tifitilo tāua e si o amata mele o i fonga ian fe avea ni whapeo le te matau mai ia le amatanga o le tatu tau na toi anga i le tua i mele i tau whetua le tatu tanonga o upu ala tunu e le whalala fua le la au o lona winga e le ai ma se mea o le olanga ni tupu e au noa masona mafuanga o le wha mawaenga lea e iailo na mafuanga e lau le tau atua na mafuanga na o tau i te o malawa iyo o le vaenga o se vaenga o whatautonga i sa mol me matuyala le na ngina i lunga o saunoanga a le lipare mia i lunga e le toe la le sauno i le lipare mia i lunga o le matu te le lo se mea ile i tenye le tu alo e failanga matu te le lo se mea e le i loa e le kapeneta le o mala malama kapeneta o a feu ia inga o mea ia le o teini o le mai fa mavenga a o lea whaato a mamulu mai ilunga i le observer whaamawenga a ua lewa na fo na ave le whaamawenga turn in about a week ago or even 2 weeks ago iwa lewa na ave whaamawenga so ele i tara no fua mai le fionga le tatu tara no meia a toi ave le ia yo lawa ai samu ele i tōna tala noa la le fionga le li pāle mia i lana i ana fonga i tono le for parmene me mo mua tatu parmene le mau te ia tu nei le award le award teni le iloa ya uma le markapeneta le iloa le parmia markapeneta alen tau ti a fe silila e relate me le fa mavenga do well Moa ia, to me, myself, yes, I can see that. Yeah. E whainau tilo tau le matematea. Tau le matematea, kasi ala wa ai tasi lau tilo. A whaina submit ia le whaamawaenga a week ago, or 2 weeks ago, ma le sau o le fono le ai ngangana me kam faila i e putu kera tatsia ai kango e ku fa kasi tatsia te tam fetwe ma me in tana no ina tono parme so you can see a clear picture you can see a very clear picture yeah a fe o le ngangana le fionga le li pare bia ele isi la fia le award le na tupu mai samu to te si la fia samu o to tau fai ni to fai sa u research fa to pe mo meu emphasis mo meu konesula mo meu ambassadors o mata fai yo ye tangata nei to tonu atu nu nei ai o la tou awala o la tou atu nu to tonu malo ye fa tu ai emphasis e whātua i le ofisa o le konsula, high commissioner, po le alawa. O tangata ni,
o awala atu ia a whapeo lei nei tatu konsula lai lungai o le alaval po le ampasa lai lungai New York i le communicate mai la ia le malo sa mo isi au lotu po ai lava se close friend al malo i fafu nei i le tano mai ai go through o mamia i le latu ampasa lai lungai New York whapena fila Amerika so se mea mana o Amerika i le island of Samoa e ui i le latu konsula i tutono Samoa whapena fila New Zealand a iai se mea manatu e New Zealand ia Samoa a whapelo manatu New Zealand e au mai ia mo le latu le afu le tau le latu whailonga le le tau le whailonga le a New Zealand fellowship ole na ia na le latu fellowship award a whape o leo manatu New Zealand e au mai tonu Samoa si e ui mai la i le afu i le latu konsula po le latu high commission siop tama i research na lenga ko pengia e ui mai la i le tonu o konsula al as New Zealand o lo i tonu Samoa and then that particular person i le CEO o el CEO leo fa mavai le so leo fa mavai le so fa fonga le leisa mo i la leo ki kam fai I'm trying to put together thoughts for that password ili pa pia meu ai tiro sila to asamo o le ui mai New Zealand e ui sa oa i le lato i le lalaka ko kan ngoi award le vesine a mai le award le o le fa mo o le e ui i le lato high commissioner po le lato konsula po le ala na ave lo le konsula e ave to tonu o le foreign affairs ministry of foreign affairs ia po le officer o le va i fafo ma fa fita wa inga o ina mo le chain of commands le tu tano so ia o le awala o mea New Zealand ile lato high commissioner anga il CEO le fa mavai nei and then CEO ile palemia male kabineta and yet le la uta tu fa longo tu nei o le upa mai le me a masa o le fionga le palemia he didn't know anything. The cabinet didn't know anything. Le imala malama fatasi o le au mai New Zealand. O le fa moe. E tatau o na avele mele i le malo. E select ele malo pe appoint ele malo. Po a mai lungo le vasenga o CEOs. Pe a mai lungo vasenga o komesina. Pe a mai lungo le vasenga o se fatau fai. Po le alama. De lele manino o tatu sa mo le mele. O le mele o tupu. Sawa New Zealand oso le high commissioner i le CEO ia preseta, I mean i le CEO le nei. Le u fa mawe nei. La no tupu. Ya le la ko kilo ia ngo follow ma i le mele. Appoint sa o. Wa appoint sa o tua i. Appoint, select, po le halafa. Tu sa le ua fai ele ofisa o vai fafu. Le ngā ruenga pāle mia manana kabineta e taun fai. O sila la sa mo il mene. E sa. Wa nofo le a foi ia i le ofisa o le vai fafu. Ma fai le ngā ruenga ale pale mia malana kabineta o lea. O le fili o le tangata ngake mawale award le. In other words, ele appointinga mai New Zealand. O le award e te tauna apply e tele apply e tangata. E tele ele tofia mai e New Zealand le award.
le vesi ni ko vana le vai ese fengofi vai to sila la to sa mo i fa to ia te me manino de matore vai ne ola ule ativitilo ola ule matematenga ia ia so ele o se me fo le fa pe e te tauna o le ngā ruenga a le MFAT a New Zealand issue mai le application ia e issue la ia ele e sao le MFAT a New Zealand i le MFAT a Samoa la ele la tu hai komisina i Samoa alu la inga o la tu hai komisina la kaunga approachinga i le tatu MFAT o le Minister of Finance, Affairs, Foreign Affairs. O ina lai te tauna latu. O ila e te tau ai o na longo ele MFAT, ia po le CEO o le MFAT. Ia le tatu malo, le fionga le liparamia. Leita, o leala o e matematenga ina o tu lai le liparamia mawhai mai, e le latu te le lose mea. Meaning, pingi sa o ai i ele. Appoint sa o ai i ele, le officer o le vai fafu. O ko wa ai tatu i. Wa appoint sa o ai i ele officer le. I er ko vana. O le CPS. Nela vese ni tatu tu. Yo ai tatu sa mo i. I le mata o tia telo nei whainga whapene. I le mata o tia o nei whainga whapene. Au whaftai, mo sa o le whainga sa o le o na whaia. O te tatonu o le whainga sa o le o na whaia. O le whamawai. E sili atu nei lo le whaia. Yo. E sili atu le whamawai, nei lo le whaia o na mauti noale, e li taia iai i ele tue musenga runa. E silo whanua noa i mea i Samoa. Tau te mana tua fo le toe whiriwhiri, toe extendinga o le taimi o le tumai tai le lon tofi. Mea whaina wawa oa ia. Le mea le tula i mai o le caretaker government. Whaina tō whinga lea. Au lena manino, e le o iai le malosi o se caretaker government, la tu te whaia tō whinga ia. O lea, o le toe whai o le extension, o le wha au resi tō sanga, o le tō whinga, o le tō mai tai leo wha mawai ni. O i le te tau, lena whi nau mai ia le, nau tūlai mai ia le, ai oso ale le caretaker government, le teimo fia me, ma point lea. Appoints lea, to e reappoint ai marko vanare i te mine. Ele le tatu sila tuto ai mea. Reappoint ia leo wha mawai nei. Ko e reappoint atu ai le ko vana. To e reappoint atu ai male to o rua. Eo ai. O lea fionga le whaipule ia lea leipule. Eo ai. O atala na meo o tots umai, tau te tau mawhai e whawhiso o tai. Un tato wa aile i le ata atoa le mele ta tia mai. O pola tunu, e le whalala fua le la au. E le nofo wha mawai, e le ke ka ngā inga la harau i lunga o pengat whailangi, ngā whasau wha mawai ngā pesta. Yeah. A whaila i le whalalafua le lao. Lena, i le fia nofo unless, e isi na ngā ruenga o fia riai. Pate o leo te whai atu. O mea i o tūlai mai, i le malo man whainga malo Samoa. Po anan mafu angalata mai leo te tiptira o iai. Eo hei. Mea lea e te loa. Ina ua toe renew e fia me kon kalatia lea. Nen tatu wharu tasi lea mea no pese me whala por kalame, ese me isi por kalame. Na pese uma isi por kalame, no pese me fo i tangata lea. Ea, abese. Ina ua toe re-elect
e fia me malana whainga malo, malana no whainga. O fia me whainga koe whiriwhiria ia le kovana lei nei ale, le vese nei me. Ona tatou tilo le, ngi whisoka ingo fia me mangei whawhingi. Tasi le a whaina o le tāua, e loa le mele o le, ele se upu le lei fo le. Ele se upu le lei le whaalongo le lalangi, le upu le masini, ngangana ele nei atunu o le drain, the swamp. Ele se upu ele longo le lei le whaalongo tangata. E mese le li pa le li plestene o le malo Amerika le te mini. Ele mana ia na upu whaalongo le lalangi. To drain the swamp. Ia po le se kau whaamakur le whakaufusi. Nā mafu ango nā mea. Nā fu i whatau fusi po le swamp lea. E la lafi ai manu fe ai ma inseti il whaalafua. O le expose la o manu fe tu o manu whaalafua ia. Ma mea i o manu fe ai crocodiles. O inseti whaalafua any kind. E tu tonu o le whatau fusi lea. Le tau te tau whapalangi o le swampa. Fai mai la le mafaufaunga o le atunu nei. Ale ave esea ia le vai le whatau le mo. Ale wha mātutuina le whatau fusi lea. E le mawhaina expose tangata i e wha kokongo. Ioe. O le taua ngā meanga moroko sifia. So i le ngā on kakunga ngana. Ai le lei tatu mana mai pe ai sea o whaingoa ai. O le drain the swamp. Esa. Sa moe atunu i tangi ai la puka la mel to te leo tangata o le la ngona ngoina rei tapipi te mine. E vai uto. Ta tia ia le tatu wa aima le o le atua ia o le atua. O le atua na te sila fia me uma. Ai mo meo, kilo mo meo o le whaita wa samu. Ai mese la tole pi e a foi. E ave i ele wha penga le o tangata o wina lele. Mai la tu whait whailong. La tu te whaita wina wha pefia me ma tulepa. Tangata o wina lele. O le whaita ula tangata ia. Ma whafore upura o te whaitua sa moa o le to drain the swamp. Ma whau i ele upuna. O tangata i e whau e to tonu o le politiki Amerika. Ioe. O isi tangata ua fia tau sanga o sao whawha i to tonu. Ioe. Ua ta tau o nau ese male mea. O tu sa winga tonu ana o pule to drain the swamp. Ioe. Ai la o e sa mo i le mele. O fia mem tu lepa. Kai fast fu ko sanga komo par mengi o samo. La udi le po le po dos fu dos montu puto sanga o temne. Ai tanga o te tilo fa le mafa fau ia. Elem faina la tu se pale mia without experience. With no experience at all. A fa pe o sa mo le o mana na o ia se pale mia fau. Ele ese meta o se parlemia o lona first time to tono o parlemene e la tu elect as a prime minister. Moa ula ia, the 20 years in the parliament, that's good enough. That's a good enough number. Mo se parlemia, ngā ki draining a le swamp lea. Ai sea, na sao whai foi mai i tu tonu, e mwhain whape mai tu lepa oi, le masani aro rotu le epa ngana i whai mai oi, la sau kam whai whale au ngā mea, sa e foi o tonu sa e I lo tama o uncles falongo va ine me o e ma fo foto ina ne tu sa lo no fom ta o ma ia sa mo oi a fai fai lo kama fai o uncles fai na ko sa o e ko against media drain the swamp falongo no le o pule te fetu o ta o le ai a fai sa mo e se pale mi foto te mana me Ele mwhanga draininga is a brand new prime minister without an experience. He made 20 years in parliament, that's good enough to see.
That's good enough number to see what happened. Wa me to tonu al palemene for so many years. Ele mfela na latu se fai pule to fai pule lua le lua no foinga a elected o se prime minister. Penga ta isa o le iai o le lauria mali toiton I parmi. Tau ele na mai. Pena iai filifilinga o isi mea parpalana iai, he was there. O le ala le mea kaun fai. Fa pe o le la sa ina te filifili e saulo e reveal le tele mea. And then repent. Iai loa la salamo. I mea na latu iai. A fai o ia sa itono mela. So he's one of them. O le taua na mele o te tala no tuai. A fai na iai le tua ia tula e pasama to iai mamla uli. Then, the current prime minister learns a lot from his time in the parliament. Apena iai, it's about time to turn around, tell the truth. Esa ori I Samoa. Mena te whaetoi o aia. O le taimi o le rauli o le mali to become a prime minister for Samoa. Perfect. It is perfect. 20, 25 years. I say, wonga learning my mea. He learned a lot from here. I le to orua lea. O mea pipi o malanga whaia ko orua lea. Nei mangingo I lau le mat. Apa pena la tu whaia lon tolu. It's about time to turn around and tell the truth. Esa. Ana. Ini se ka ko mem whaia pa pero lena nofo I lau li tonu ma learn I lau li malito ma vai tolu. You kill from finger pio. And I'm pretty sure Audi knows a lot to tono me. O le atasi le nā fuanga o le loto tele o taitai le fefe e toa e tautala me esa. E o kia ko lua lea. Mere tatu te loa I Samoa, e se le alofa o le atua I Samoa. He chose somebody badly needed to drain that swamp. Am I right? Yeah. E matautia Samoa. E matautia. Ioi. Na tātou loa lawa ina ua vāre fo ngā vaai I le whainga mālo peta e fia me. Na tātou I tea lawa I le whiwai inga. O le arimen o le si vaenga mtala ina lātou tamwhai e momotu mai le ma whaleanga mai le whainga mālo lea. I to tonu le whainga mālo. Ai tilo la. A whaina toi vi niwe e fia me ia pesta. A whaina to renew if ia me, ia ko vana, ia tamai te umaiawa. A whaina renew if ia me, tanga loa le whartua o rimoni. Tanga kiro la ia le lau kelenga o mele ukikango koe. O a tautsi e mo mia kaku e wha whikau I mea. O a wha nifo I e kam whikaku e kam whikau. A le ua matana ria mai. A le uka ko ba e dan mo fa mavai. E le sita mai ta I foi na le ta o le friend of your me. One of your me's friends. What's her name? Ne fa ia faudalo. Ne sa fa nga longa tono le me o le afoi. O le tourism. Le se kongo le tourism. Oiling orto mai tai. Alisi, faudalo. No, nga me tupu mai foi le kangalunga ke au resign fa mavai. Alisi, yeah, thank you.
O ia le si tangata le na tamu fai na tuli ai si teni o tole a foa. Tole a foa, tole a foa peteia. Vaine, pati vaine peteia. Le sa CEO o le turis. Yo. Kau kia mea. Ma le ango CEO walu lua fa mavai le. Alu fa mavai le. Le foi fa mavai ni tangata le i le RTA. Le sa yo. Le sa i tangata le sa i le sai le tau me ACEO. Le sai i le RTA. Le por vai aso e por masina ele teni. Len fe me batu fama vai nga ia o tu dia to nga me to no ale le o manatu pesitalia yo I rather resign yo I lo le tulio aful me fungan karsanga le sui le RTA yo nga ba kulang karsanga o tu dia ia fa ma vai fa resign isia mangunga ia na nga fa inga ilang ka via atua as a good service tono le malo o tatu tilo la tatu sa mo mata utio meia afsili o aina renewinga contract ia me I renew lunga ilalo le ise fenga malo nei ale caretaker government akil kilo mo le fenga malo tausi ala tu long tu le suye ele kamu fai ele ta tau na fai ele na fenga malo tu se yo atu le malo fit vai lai fenga ia fia mema tu le samo a fa pe o to se tu mai lunga I langi lau to fa to fala inga to tilo I mea uma ia o tano to le fia fili nei ba ai to I mea ia ai mana ia ti o paka kunga o I fonga ia no amata tu ai tilo me le so solo mai o I fonga na sawa I mea o pa I mea ia fuina ina ia so solo le lei e se ana I foi tangata ni e se mafo ana I foi tangata ni e se ana fa mavai tangata ni e yengi mafo ana te taun fa mavai tangata ni drain the swamp ma nei ai o le story o le mele ma le mafo anga o le pula to train the swamp olea fa matutu ave ese le vai ma fa ta fusi asia o si vai le lilo le fa ta fusi le o lo la lafi ina tangata le anga ia tangata ia o lo aia tupe le malo tangata ia o lo faia por kalame fa anganga ina ia benefit certain people ele o faia mo le manuia le tunu saulo marto ina maro le family ai tauna ave ese le vai mal fata fusile ai fai ma pala matutu e fai ese si fai lunga se si poroket I lunga le swamp le ele mfai ka ko wola mar swamp le kang fa ngar fa si ele tauna ave ese le vai le ko I palu ese meia linga le anga le swamp mele alinga nga fefefe kanga kaior fata fusile nga manu fe ai o initiative ala fua le filo ngia ai le swam fia mem tu le sa mo tele fefe au tala no mele io whatever they spent a lot of years tele to sa experience kau kia our experience wa ku fa kasi meleanga mamele ela kiki aku meleanga ela kiki aku melele ai tumu I meleanga ava mele maua pe ovalo wakamai pe ovalo puto
e whawhau atu e maisi me le kakaunga o ilo poko. Pei ta ili tangata e tonu folau le nganga o le atua ilana ta itainga. E sa. Nelo ukilkilo ila tunu. Nelo ukilkilo ila kakuku. E uko ke me fe me valea. E valea. E valea. Ia. O ai upu fe me kanga o inga lele. O inga lele. Nga o inga lele u matatu. Ia ko pa no me fula la pasoa. Ia. O le fasoa tata o inga lele. Ia. La turn around foi ngisi fa person. Se fa fia poko ka kale manaka. Ia. Ana kana ko le mianga. Ah. Le no amata lele tua. Remember the chain of commands. New Zealand, ai kom sina New Zealand o le MFAT New Zealand. Ile latou ai kom sina. Ele e sa o le MFAT kako. E ia me pokalame e anu. Ai a baido ni fainga fa pe o ni pokalame ni langa o le fo I le ngol fellowship. O le fellowship award. O le pokalame. O le fisipa a New Zealand. Pokalame New Zealand. Au mai la isamo. Ele au mai la to through o MFAT. Ewe. Ele ui mai le MFAT kako. Ia por ofisa o whaftawa inga ia ma whaavao malo. Foreign Affairs. E ui mai le latu wai. Ta mor mele le nano nofo kofi o kungu ngi pefi o tatou. Lea to e whamatalatu mele. Ina ia manino mamala malama. Iwe. Sa mo ke fi whamatala mele. A watu lo le afoi. Hai kom sina. Alu lo hai kom sina. Abe ile MFAT samo. Lea sa iai ia le mista le afoi. Le CEO lu whamawai Noforo ma le ofisa lea. Ma kau kia sa mo le mea. Kau kia. Iwe. Noforo ma le ofisa lea ma appoint sao. Pai le ngā ruenga e le o sana ngā ruenga. E sen ma kau kia. E kakaunga mau lia kula fong. Ta taunga mau lia. E ana no loto tele fatula tala le samo. Langa e to te sila fia. Nanga ngana i eile fionga le li pāle mia. Ea. Matu tele I lose mia. Matu tele I lose award. Le I masesi o al pāle mia mana na kapinete li lo le uke au kalangole award tale ale fui. Ane. Pako akau I loa le lei. Ina ua pisa o elunga o pena kawhailangi. Oso I male ngei observer wha vale valea wha soso wha pia. Wha sau lunga ia. Wha pia ia mimika mai wha pia o anga breaking news. Mele ngai mo kai oso. Mele ngai mo so vale. Ele la oso vale ngai la ua. Ia. E sem ko ki ngai me. Ale fai langa ku ka ngaka fai me ya si pale mi uama. Ele la ka ku vavangi. Ele makua I absolutely true. Le fionga le lipania. Mau tele I lose mea. A faila o lelo. Pa ka sa o ele Foreign Affairs, Official Foreign Affairs. Ngā ruenga sa ka kaunga abe I pāle mia le markapineta. Ia wala. Ia, ti kaku ai ku avatua. Ti kaku ai ku avatua. Langa e matu ya tu inga. Ia e matu ya tu inga. Sa monta tu mai lola ia lele. O te taritonu fo. O le awala foi le tasi e awala ai e tatou mea I Samoa New Zealand. Ia. E iai, there's a reason why na tofi ele tatou konsula lai Samoa ma le tangata li lalo Wellington e.
E se sepe fa tu, there must be a reason. There is a reason why. E ui ina le communication le tatu watu. O le tusi le ua o peo pele o vevesi nei, tusi na whaia fo i stasi o li whaasala lau na i New Zealand. Ma nei e le vai na se tasi fo i ali i o le tusi lea ma whamatala au ili mai whai bullet points mai i le whainga o le vai na o le tusi ma mafau whaunga o le tusi le tangata le whai. I lau tilo le tusi. E le na o ka nata na whaia. No. Not only Canada. Ewa. E i tangata, there must be a lawyer in there too, because Canada is not a lawyer. E le i tai o Canada i le level me tau loia. Ai, o tusi fo le o leo te a fua mai a no na palakalafa ina se ia pa ia lo fa inga masangi ele ngole li o Canada. O le tusi ua uma le leina ele i tapena i se temi le titi. Ioi. A o le tusi e involve uma ia tangata ia. Ioi. E involve uma ia tangata i tua o le li whasalau lea. E a whai lea la e ono sau lata mai temi a whai nei le li whasalau. Ona o lona le maanga whangafa i tangata behind him. Ioi. Ole me mo mua e tatauna tilo ia ai fōi. O lana involvement. Ia le li whasalau lea. O lana involvement i to tonu o le community e Samoa i to tonu o New Zealand. Tauna tilo ina. O leo o tatou i loa. E leo to se sere tala lea latu ua sola atu ma Australia aisea. O lo nofo le sa pai o ta uronto o lua New Zealand. Ai nofo mai. E o i taimi o aso fia ma taimi o kirisi masi te taunga fo i mai Australia va ai lonto o lua i malana whanau. Pe awhai o yese whanau. Wale whapena. Wale whapena. E o mai i le taimi nei. Wale whaina whaatino ina mea na. Wale ala le mele e whai i le tangata lea. O le si tu ma oa e a Samoa te vai. It's a defamation. O lana tau whaaleanga lana mea le o lo whai i le malo. Ale ala la lunga lau tala o Samoa o lana whai tutoa o na tofinga i tutono New Zealand. Ele o sao i le, ele ioi. Ai vai o e tau de mele. No whana whaale seri i le Samoa. Le li le i elana program whau le le siapo lau tele. Pai meina i meli mai i le official le M50 New Zealand. O whai ma whainga. Ai kalo whai o official te tele New Zealand. Po nase la to vai, ni tu inga tangata. Ai o wha pesoli. O Samoa e ali ia o inga laku kangakari. O le ele laku konsula nge le me kusi sa o mai i le secretary ma kusi sa o mai pare mio Samoa. O pare mio New Zealand. Pa me le whaonga e ia la to post nge ngata e post la to tunu nei. Pa me le ui mele laku konsula pe ui mele latu official lo i Wellington e na mau whapenga whai mea lea kung. Nā nela kaku kilo i ma whaita wina ai Samoa. O le mea e loa le atunu o Samoa le vāwhea loa i o atunu i le atunu government to government. Alu fia kusi au lea kusi mai ngei, kusi au lea kusi mai ngei. Ka whao ale o leise e laufa ale ka kusi mai amake. Pawe whea ngā kupu e koe ngā whinga whapea. Alu fia o ka whemengo kusi o, fia i e whamatala. Pawe whapea ngā winga mor vale. Whapea ngā winga mor vale. E toi no whae ma koe reveal ia i le laulangi. E valea. Whapea whaakolu mwhai e lelile o si oeri whaakolu kusi, whaakolu i meli. Eoe. I meli sa o le official ngisila.
Toe fai to anga toe titia fa sa mai o to el malo New Zealand. Ele o ko po me o se farka ele o ave ko kusi. Fa penga foi la kungunge. Ha isi me mana o samo e sau ilana ampasa ine. Yo. Na. E sa o el visi talo fauso o mai oe. Ia alo fatele atu. Fai tete. Tete yo e io le fu fai atu ia oe ka fu fai tete yo. Na. Tatu me ai me fa pena. Io le na. Io le fa pe mai sa ona la no fale fatua i Australia. A le mele lenta fai atu tala. Ma ai, o le mele tangata poto. E fua i luma fua i tua. E fua i luma fua i tua, fua i autafa, fua i lunga, fua i lalo. Fua tatau. Ai leo le fai atu alanga o logo whalongo tamai o limoni. O le siampingi o kau whaoso. O whalongo al pokalame ma siunga ni fo le inga i sini. Whaoso, kala kakaranga fai. O e avele malo sa mo famsino. O e avele kakaranga laku mai o lu lalo man valele. O e ave i le mla valele. O e avele famsino. Makua. O ma koe ki umal pokalame o le whaosonga lungari. O whalongo ko i mea kankane. Le ai ma sesi o le malo, ngofo whapea mai. Le palo e avele mele, avele mele, ne me musakin. Iai. O kako kilo, ese le maku iau ngai mea. Ia, le mea na lea. Ngofo ia lea ka o kanga. O atu le seuri whaoso. A mai kusi, fai se kusi ngā lokanga a traffinga, mai le se maku koe kilo, e mea mo ke manga whapopo i koma. Ready lor kusi wa uma taifa lei la foro. Male la tau i loa. E le o atoa ia i la tau le upenga tusi la unga. E le o atoa. And there's nobody is perfect. Le la ufai tau atu nei. Mea mo mua le fai fasala ure malang kusi le ngā. Le uoino. Mea mo mua. O tala fea ngai lo fai o tusi ma e tusi sao i le official palemia New Zealand. Lua. E tala fea ngai lo fai tio ina o le maa lo o Samoa. O oe o le tangata anu Samoa. Wa e nofo ma e fai tio i le maa pete siti seni i New Zealand. Ai se a o e fai e iaini au evidences o mea ia o e fai i a New Zealand. Ua mafua na e tusi. E any solid evidences o mea. Ioi. Toro. O le a le relationship o e matangata nu faita wafe o Samoa o lo e New Zealand. E fia le iwa se 4% o Samoa i lau su. O matawina e le malo New Zealand se teimina e pay tax ai ma e tongi e se la fonga i tutono le malo New Zealand. Are you a citizen of New Zealand that own properties in the government of New Zealand? Do you have a vehicle? Te solo ai? Do you have a house? Or you pay rent, or wherever. O e no for temine. O malama New Zealand i mea umaia. A lewa e nofo ma vatu le tusi e whaaleanga i le pale mia ma le malo New Zealand. Ma le malo Samoa. I le tō malo New Zealand. Ioe. O sa ilia e New Zealand o oe o stangata sau la fonga. A o fia fo i sau fanga o iai. O oe o se tangata fai sau fanga a New Zealand. O le alo i loa o le malo o Samoa maana tu la fono maana ia inga o e malama i le peso o ta inga a New Zealand
ia Samoa e ui i le emphatic anga i lea. Ioe. O e malamalama i feu ia inga ia. O e malamalama o le award a New Zealand. E ave ia Samoa. E sa ili mai e Samoa se tangata e na te mawaina le award. E le tofia mai e o tau i New Zealand. Ioe. Pau ale mea New Zealand fai. O le whaao o atu i Samoa o lo lato manaonga. O le ale manaonga. Sa ili mai se CEO. Sa ili mai se kovana. Sa ili mai se insingia. Sa ili mai se whaifeau. Sa ili mai poai lava. O le manaonga na New Zealand ave i le lato ofisa le Samoa. O e mana mai name. Ioi. A whaire i malamalama ai. Ia. Waita tele le community Samoa. I tono New Zealand. E isi tangata na whai mai le lato i lau post nga whai. Me se le lau post nga whai le kupusa umamato le diaspora New Zealand. Ioi. Leanga isia. E te tau whaina whai tatu o tōna i New Zealand. Te tau whaina avatu se tala e pe ale whai tatu e le whai se mea. Ioi. O malama le li whai tusi lea. Sa le tatau o na ia whaongaina le community Samoa po le diaspora i tu tono New Zealand. E whai ma evidently, whai ma evidence o lana tusi. Aisea, leanga i leo se tangata e asosi i le community Samoa. Ia, na tia tua whapena i utu o tawha. Autou ia le community, le diaspora. Ia lang au tana no le diaspora, e toa telefoni diaspora. La tu te lang langoina le ta pipi. Ai te tau na ta mamai le meta o le diaspora. Ioi, ai sea. E te tau na ta mai. Ioi, au le alu ta inga. Au le alu ta inga. Au le alu ta inga. Whafonga le mela po kala mele ni po. Ioi, vai foi le po kala mele. Te le o whawhai no whai tu whaaleanga stant. Facts. Not opinions. Tu usa o tua me mautinoa, molo tu silfia, ma ia mautinoa le tatu watu. Whainga whaavao malo. O le tusi la le li pulotu. Awhai mana asan tusi. Tauna tusi, tauna longo le konsula po lasi me whai. O tatou fo le tatou malo samu. Whape o leo ua tatou whamu. Tatau la le malo, le whainga malo, whamole mole. Au mai sau tau whailoilo. Nga i le tātou konsula New Zealand mar komisina po le alawa le taunga le ai komisina Samoa i Wellington. Whaui mai eise mana o ngor Samoa. Eise langa o le tau whaleanga le mele o whai i tangata lea. Ele o vatua se mea se tau whaleanga. O lona no wha ma tau le poloka. Langa lua vatua o poloka le malo Samoa. Ia le awota New Zealand. Ia se whauta o tau te leo le mele o whai. E au noa ma se sa ilinga without no research. Tan whaatino tangata lea. E ai ma se wa ai to toa pe whetaui po sao pe tala whea ngai le tusi o le awhai. Le whainga le Samoa. Lau whionga le lipania. Le mamalu o le tatu whainga malu. Se silane. Se silane a le tusi lea. Iyo. Langa ele ngata la ele tusila. Ale foi melisi o foi tusila. Le uwa vai atu ai. O le tusila ta machichi na fa fainga lunga tu tuila malo tu tuila. Iyo. Te ta foi sisila ni el ko vana langa o le mele o le fa le anga tangata le mele. Iyo. Ai fai ati ai. O le fai le malo. Sisila le fai sisila el malo tu tuila. O le atu te employing tangata le. Tuli alu chamo sifo. Tuli alu ele o ngi tangata ngadu dua le tatu malo tutuila. Manu. Na e fau le awa ta mamai le awa o ina le leifo. Ile matata leo le. Panifo. Dentist. Tan
ave fa'asaufa'i apa'i ina le fono autou lea le au nai tamā le au matutua ioe fa'asaufa'i ina e fa'atalanoa pe fa'atupu ai se fealofaniga o mālō e lua i le mea le li'i lea o lo'o faine ioe o le au faikusi o tagata ni ua tatau alau feoga i le li'i palemia ioe ua tatau ona apa'apa i ai le a'ao o le tulafonu o tatou te tu'ufauina tagata ni tatou te tu'ufauina ia ma uto e pa'i mai asa mo ai le vaega lena u talanoa atu ai afia me matulepa fia me matulepa o le talosaga le tatou polokalame ai ai se oulu alofa i le atunu fa'amavae ma tofi mai lua i tumālo ioe fa'amavae ma olua tofi mai le tumālo ua lavanā ua ulua matutua i le tofi ua filogia mai ma mea ele'elea i laulua tautua ioe aisia o le mea sili na leaga i le taimi nei le lau tausa'o atu le fa'afitauli lei o lua taimi nei o le fa'afitauli lei i taimi nei ua ai tele o lua loto ua tumu ua alu le lua taimi e alu ai o lua mafaufau i le la'auli a le malitoa e le take ma focus o lua ise manuia o lua i tumalo ioe ua alu o lua taimi e fai ia i mea ina ia whaina le la'auli a le malitoa la fai le lua team up to fight against one person and he's way younger than you guys ioe lo kai fast food lua tausaga i totonu senior ministers ioe senior MPs fito'alua sefulu la'auli a le malitoa tusalean ma la'auli a le malitoa ma isi ma loau ia ma ioe aolua e sa meme mai luga ai le avai o le 2 tausaga o le la'auli a le malitoa ua lava matotoe e match ai le 2 silafia ma le 2 iloana ai lava matotoe o le mea fo'i ua sili atu le iloa o le palemia le taimi nei laga isia e ia le mea alofa le atua le ia e le o ia ulua ioe e le o ia ulua le mea alofa le atua le i le fioga i minista i le fioga i le palemia e le o maua e ulua o le tualalo la ma le agaga maulalo lava afa peterua manatu alu lofa fa'amavae lo right now pe faiga palota alu i tumalo na lua iloa lo le na lua va'ai le isi me ta'u o se Samoa lelei o le atu le mai aisia leaga o lua ta'ita'iga o le laua ta'ita'iga ma le lua tu'ualalo i suia lea fa'apea le atu ioe ai oe malōlō o fai le se ro li taia ma ia vai le tiro fai ngalo o la ele sa musi fa sa meses le o lo tai le la fit se furu ia lo te amal fit se furu le io o tu le pa ia o fe silila o no winga le te fai ngalo ko kongi o le member of parliament ko kongi la lima se la tala o lo fit su to sa o le sauna no mo la pension ese vai se vai tu le nava no fai pule sa o si tamo me se fai pule mai le pa ai no file muma io ma sani la ulima se la tala vai le leo la udia malito ia sila le leo le se le anga le leo il pare mia malan capeletta se le alo lo fa moni ia ti oi ai pensione ni e te le tu mai ale pa pe te fa ma vai ma le pa ina la tu le tala la ulima se la ai ana fai ale mea sa e iai sa e pule mai ia sa moa ma e ke uma koe ngali sa papa umo io ai vai mana ia le umo lo lima se lau tala e ana fia ni tau sanga o e fia me la tau le fise fu fu la vone na
O e kari lua pension e mo e. He popo mano o ma whalor karinga re whale. Awar koe o mai lungo mea ia. Not only wa old school a rua pokitiki. Aware koe le koe ise mea sa o rua mafofau. Aisa wa filo ngia o rua mafofau le lua feita tele i le pale mia o le so. The Prime Minister of the day. You really don't like him. You do hate his guts. Yeah. Ar fautuanga le vai le vatu le fautuanga ia o. Ele se vai fatu ele se mea o se ita pula se mea. Ele fala nga o vai se mane. Oh, fa ma vai met pan mini. Toe ane ele pe alu afa pe foi on sai o maron ni tau sanga. O te lu toe o parota. O ana me ke fu ko kelen kupele ku malo ko fesis par ko le kiki. Ha fa pe manna o le tu malo on sai o rua yo on sai. Sui mai leo ni on tofi fou i tu malo. E mo atu o rua. O ese atu o rua. Io. Matuale to e fia va aia o rua e le pale mene male atu nu u ato samu. A mai le atu nu e palo tara le fai atu tu le pam saile. I mean tu le pam saile le mafia me. Ai peti o malo o tala le fai atu. O le telo tangata samu. O le majority o samu. La tu te palo taina la tala le fai o sa. Sa o e malo o e file mu. Io e. Na lura tu le pe mo se lo taimi le masio fartua. Chini o le fartua na le ngosio fartua. Ai le lina yo grandkids. Ai le lesia fa na laiti yo great grandkids pe fa pe o ini yo great grandkids. Io. Ero e fia me fa ma poposio extended family. O vai le so nuclear family. Eu vai fora ele tá o nem me o te tara no tu. O e tu o pongi lo a foi. Lo extended family fia me. O le upu moni ma le upu alofa. Na lu e tu fa mau tu, ma fa mau popo lo extended family. Ai alu e tu le pa. Fa mau popo fa na o fa na na so foi sio fortua. Mea le lei o mea taua, aisea. So le, ile ka ngua o ko o rua parmenge, o rua ainga, e yo e soso ni atu parmenge, ya o rua pea, yo mai te mel vala. A o rua ainga ai fea ngai ma o tatu to e teimi muri lau langi nei. Yo, papena fo ya. Ile o mai sa mo le malo sa mo e tanua. Yo, o lo to rua mala fana. So le la te me le na tam fe te lo te me fa mo popo to mai fa mo popo fa na me fa pena e se langa ka ke le kua isi si me eu foi le fiona le li par mi le te me a o me le te me o le tu na pa wa le ro to le maru fe se la to mori mau me le a fa nga yo inga uma fa nga yo ia to rua me fa na esa eu wala o le tatou service, o le au nanga ia Samoa, le tele le teimi arwai. Tele le teimi arwai. E tau o mai whaaleanga. A len kou kaimi o anu i tamu whainga o le ioe. Lango le atu o me whapena. A fia whai kusi ale si eri le anu whailang kusi. Fia emaili ale se ringa whai po kalame me Samoa, emaili sao yo. Le ai ma se malama, le ai ma se loa o fea le me ui ai. Ioe. O le hal o fia le atunu ia te ia. Ewa. Tela emaili la fiwa emaili le koe kalia kuni sila. Vai. So le se ola u fai atu loto maulalo. Langa o le lua valea e tau valea o mai tatu sa moe New Zealand fa pe so le atu o vale le atunu le ali. A o le nari fautuanga. Na ofionga ili pale mia. Pai se fuafuanga whaonga le tatu konsula ma le tatu ai komsina la i New Zealand, la i Wellington. Io e. Whaonga ili iso na tutofi fo i lato e New Zealand, lato mtawhai o ilea. Pea ngai ma le malo New Zealand.
ai sea o whaaleanga I tangata nei le māloa Samoa. And yet te le ono nofo, they don't live in Samoa. Ia, pane nā. A e poto. A e o ina le lei. E sili mo le tō wha le atua e lango ta ia le poto na ui ate oi. Without that wisdom, o le poto mau mai tani e ao ngai. Ia, e sili ask for that wisdom. Ia, e ta ia ilo poto na ia. E a whai ua e poto. Ia wai whanongo mai le tano. Ia, tala noa ar tangata e e tō whaaftala. Anyway, e nā, o le tala le nā Samoa. Mana tua lava ia tuu tatu mata upule no fiatala no tuene. O le tatu tasi te sima le lua I tala. No mana o te tala no atu e tatala I tua le mele. O le a sepa ai e Samoa. Pe a whai ua tala noa I le transparency. Pe a whai ua tala noa I le accountability. Pe a whai ua tala noa I le good governance. A whai ua tala noa I mea ia. O malama lama Samoa I infrastructure kele ia. Ma tupe, ma loans te tele, a o a foi, ngā ruenga te tele ia. Da iei se teimi ngā transparency tupe, ma le eita lafu 1.2 biliona. Tūra ta upulea. Ma te whasoa tu I tae, o langa o te alu te, o umalu te. E ma te whasoa tu I tae, o maratu mai tai o mawhanua. Ia mamatu e go through ma. I mea ia na taranoa tu e so. Nau whasoa na ia te o ne Yesu. I eri te tunuma. Sa mola tu pele. I le whalala pua le la au. Wha matu tu le whatau fusi. Drain the swamp. Abi ese mai le vai mai le tau fusi. Se ia. Se expose mea leana, mea leanga o loo I to tonu le whatau fusi lea. Ave ese le vai to tonu le swamp whatau fusi. Se expose initiative ala fua o loo la lafi e to tonu I. O manu fe ai o loo aina tangata o le atu e la lafi le swamp lea. Ile male nei. Va ai I fonga. To e sila to toa I fonga. Ai se ana I fo ai le atu. Ai se ana wha maulalo ai fastotai. Ai se ana wha maulalo I tulau o fioanga. Ai se ana wha maulalo ai le kalesia katoliko malolatu teitai. Le fionga I le aki e po. Ai se ana. O aina ui I ai le wha maulalo. O aina mana na o lofa ngia le malo wha mangalo. La tau mamoe. Mangalo isa. Ele tupu le upu mangalo. Pe a fia tangata. Ele tupu le upu onsai. Pe a fia tangata. O ke upu ia. Ina utu tupu mea. E tupu le upu mangalo. Ina ua sala le tangata. E tupu le upu onsai. Ina ua vevesi mea. Ioi. Ia nina. Ele fia ifo ni mafionga. Nala na ifo. O le alo lofa I le malo. Tusa maanga le mafau o la tu tangata. Manuia tele o Samoa. Manuia le tatu whasausaunga le nefi. Ia lau fionga le pare mia. Toa le loto. Se toa le loto. Toa le loto e te fina wina I mea ia na eva aia ia I tonu le pare mene for that long. For 20, 30 years.
It's about time e toe au mai fafo mea. It's good to know, it's good to have somebody that have that experience to become a prime minister, the leader of our country, of our nation. O tanga te whamaoni na te toe revealing a mea na wa ai ai. Sa iai tu tonu, sa iai le whiriwhiringa, sa iai me umaia. Good for you. Manuia lau no whainga, via lau ka peneta, manuia le whomwhitalai, manuia le tuangai, le tai ma le tuangai, manuia lau whionga, i le tamao le atunuu, le au ma malu le malo. Manuia le atua isi o matonu, whaftai mo le tala le lei, ma le lotu le tala le lei na mawai ato nafi. Whaftai, hats off to you all. Whamania le atua le tapenanga o le singa whiangainga, ia male pai fe au o tatou nu sungan whawhengainga ia me le pone i Sarah i le vai sonei. Ni sa mo tatou piloi ina so taia mo te mni o lo do o masani tu lai pa fa tai li o sua o te fa to fa fa suifu